sa dostali do Backrooms. A poviem vám pravdu, toto bude najstrašidelnejší diel. Nezabudni toto video podporiť veľkým lajkom a ja ti prajem príjemnú zápäť alebo Xbox Series X. Stačí, keď na môj kanál dáš odber a zvonček. Taktiež pod každé video v tomto mesiaci napíš hociaký komentár a napíš aj svoje instagramové meno so zavináčom. Plus, ak dáš like na video, tak máš väčšiu šancu vyhrať. Že nebudeme na konci mesiaca na mojom Instagrame, tak tam daj follow. Veľa šťastia prajem. A dámy a páni, znovu vás vítam v Backroomse spolu s Halesou. Čau, Halovec. A samozrejme vidíte aj jeho pohľad, takže on čo robí, čo tam pozráš, nejaké spreje, to si mám sobrať? No, já už jsem si je sebral, ale vůbec nechápu, na co to bude. Jako tě mám, jako takhle, nebo? Ja netuším, ale vieš, ty máš na sebe ochrannú masku, takže tebe sa naozaj nič nestane. Ale to je pravda, tak dobrý. Keď ich nakrmíš, oni sa ti odmenia, takže počkaj, máme asi nakrmiť nejakých chrobákov alebo také niečo, čo myslíš? A tu sú, poď sa pozrieť. Kdo? Počkaj, pozri si, tu sú nejakí chrobáci, počkaj. Musíme postrekať. My normálne zabíjame muchy. Čo z toho padlo? Mod jelly. OK, takže máme ich takto pozabíjať a ono nám z toho padne. Takže pomenaj si všetkých chrobákov. Našel jsem je. Tady jsou. Nice, postrekaj ich, poď, ostrekaj. A ja ti pomôžem. Dobre, ja to zoberem. Ideme ďalej. Dobre, super, to je pohodka. Mám ich. Dobre, ostrekám. Parádička, dobre. To sú ďalší, ty kokos. Ber, zabij, kamo, tu je strašná tma. Dobre, máme 3, podľa mňa 3 by mali stačiť, či? Já mám jedno, takže máme 4. Dobre, to by malo stačiť. Takže, som to zjedol. Co jsi to udělal? Aha, dobre, počkaj, tak ja mám ešte 2, tak ti to tiež vyskúšam. Víč? Počkaj, ja zoberiem ja. OK, ber. Dobre, dám to tam ešte jedno možno, že? Aha, potrebujeme 4 kľúče. Ježiš, ale ja som to zožral. Kámo, ja som to zožral. To není dobré. Počkaj, uvidíme, či to pôjde, lebo tu som videl nejaké dvere hneď na začiatku. To si děláš srandu, počkej, já tady nic nebude. Tuto, a ne, potrebujeme 3, pozri sa. Raz, dva, 3. Tak to bolo šťastie. Krásu. Ja som to zožral a si myslel, že je koniec, dobre. Co to všechno nesníš? Všetko zožere. Ja, dobre, to už je, dobre to máme, že? No to jo, hele, ta baterka. Děkuju. Máš jednu, dobre. Počkat, aha, tady je nějaký kód, který musíme zjistit. OK, ja už mám tiež baterku, takže tu si dám aj ja. A tady ani ta baterka nepomáhá, tady je mega tma. To fakt? Jo. Ty kokos, ale máš pravdu. Ale snad nás tu nebude nič naháňať. Doufám, že ne. Nevidím se ani... Ojoj, něco nás tady bude nahánět. Čo, prečo? Já se totiž můžu schovat do skříně. Myslíš, ja tu zatiaľ nič iné, že nevidím? Nič to ako tak není? Já se tady můžu schovat do skříně, kámo, a pod postel. Ne, já jsem si... A fakt, že jo, jsem pod postelí. Ale počuj, vystračil som ťa? Kámo! Pane Bože! To je karma, že som ho vystrašil? Tak toto sa mi teraz vrátilo. OK, jdu to prozkoumat. Bež. Pozor, daj si baterku, lebo behá tu ten pes. Pes? Áno, ten pes tu behá. Tady jsou všechny místnosti stejný a nic tady asi není, dobře, tak jdu dál. Buff. Běžím. Pejsku. Skús ho nájsť. Znova? No, postrkaj, poď, daj ich dole. Mám halucinace, fuj. Dobrý, jsem v pohodě. Hlavne to nežer, prosím ťa. Dobře, tak jo. A co je tady? A co je tady? Oh, nice. Čokoláda. Tady je voda. Kámo, tam niekto je? Osad tam. Co mám dělat? Ja neviem. Teď tam. Vypadni. Šá. Ale že by byl pryč? Čo na neho fungovalo, nepamätáš? Čo na neho fungovalo? Já vůbec nevím. Ta kartička, ne? Ne, vlastně ne. Ne, to na neho nefungovalo. Já Jsem dál v pokoji. Tady taky nic. Ne. Co to děje? Já mám halucinace. Čo sa to práve teraz stalo? On je úplne mŕtvý. Ale tady se dají otevírat ty trezory. Hej, tak to vyskúšaj. Dobre, ja to idem preskúmávať, že som mal halucinácie z ničoho, nič tam na to vybaflo. Počkej, už nejdou brát. Ja som niečo počul. Kámo, ja sa vieš, ako bojím, ja sa tak strašne bojím. Furt nejaké zvuky počujem. A v kúpeľniach ináč niečo bolo? Ne, jako, já jsem tam nic nenašel, a kudy jsi šel? Ty neviem, niečo máš pri sebe, alebo čo? Jsem tu, hej. Si mŕtvý? Tebe niečo zabilo? Jo, mě zabil zase ten husák. Ten veľký? Ty si myslel, že to som ja, že on to fejkoval. Jo. Ja si dám pitíčko, jedno pitíčko si dám.
A kde bol, nepamätáš si? Ale hnedka u té hlavní místnosti. Počkej, že ja tam teraz... A tam je, ho vidím. Jo. Dobre, takže to nejsi ty, toto si ty, že? No to jsem já, no na zemi. Já jsem si dal sprchu, no trošku. Aha, potrebujeme, aha, počkej, v miestnosti... Fúha, dobre, to musíme v nejakej miestnosti. Ježišmaria. Ema prišiel. Ježiši Kriste. Moje srdce oslabené. Ty kokos, ja som sa jak zlakol. Príšerka, ty hnusak. Počkaj, to je heslo, pozri sa, 0. Á, dobre. OK. Tak toto mám, počkaj, musím ísť von. Tak opatrně. Viem. Nemusí byť sneaky picky like normálne ninja. Kámo, teraz nás tu naháňa tento veľký, aj ten pes. Pomem sa. Pejsek, pozeraj sa do baterky sa pozeraj. To nemyslíš vážne. Dobre, takže máme prvé číslo, to je číslo 0, takže to si zapamätaj. Keď máš nejaký papierik, tak to si zapíš. Dobrá. Kámo, tady je hrozná tma, co to je? Dobre, v tejto miestnosti není nič. Hej, preskúmame, budeme chodiť spolu. Budeme tak bezpečí. Máš baterku? Ne, právě že nemám. Sakra. Tak dobre, tak ja ťa Áno, to som ja. Ježiš, ja som sa zlakol, tu sú tie muchy, ale nemám ten sprej. A tu je baterka, poď sem. To si ty, že? Jo. Dobre. Kde je baterka? Tam, v poličke. Dobre. Ó, pes. Evakuácia, naspäť. Otvor mi dvere. Ježiš, ty si ma zatvoril. Ja som to nevedel prejsť. Co budeš dělat s těma mouchama? Ne, kašíme na nich, to nepotrebujeme teraz. OK, tak jo. Poď za mňou. Dobre, tu je ďalšie písmeno. P. Ale tam to je čísla jenom. To sú čísla, že? Vieš, dobre, že zatváraš za sebou hneď, to je akože P roleplay. Ja si dávame gummy juicy, kámo. To je dosť ťažké, že nás tu naháňajú dvaja naraz. Počkaj, tu sme neboli. Tu není žiadne písmeno ani nič. Ne, OK, dobře. Môžeš ísť ďalej? Pojďme dál. Ja mám ďalšie. OPK, zatiaľ. OK, hele, já tady mám vodu, ale jinak jako nic. Ja to mám buky, a počkaj, tu sme neboli. Tyčinku energy, kdyby si Kámo, chtěl. to pokračuje ďalej. Fakt? Tu som ešte nebol vôbec. Tam je kto ide. Dobre, to je hento veľký. Dobre, choď na 206, idem na 205. OPK máme zatiaľ. Nic tady není, kámo. Dobre, idem sem. Já taky jsem. Kámo, ja sa bojím, že teraz ten veľký príde a zabije nás, ale musíme ísť tam, kde on išiel. Alebo sem pome, tu sme ešte neboli, ináč toto je strašne veľké. Jo, tamhle. OK, jdem tam. Dobre, ja tu mám úplne safe. Já tady mám pokoj a taky. 211? Asi jo. Tady, paf. Ja som ťa chcel vystračiť. Ale ja ťa už nebudem stračiť, lebo mňa to karma normálne vráti. Kámo, tady je mega tma, ale tady už nevidím na krok. Dobre, a baterku vidíme všetko v pohode. Jo, a tady? Tam? Tady nic není. Ani ja tu nemám žiadne. Posledná miestnosť. A tu mám. Kámo, ja som slyšel hello. Zatvor dvere! Prese. Dobre. On tu niekde je, kámo, on tu niekde je. Ja som ve vaně. Hej, vidím ťa. Ale máme tu ďalšie písmeno. OPKL. No, to bude niečo k tomu. Ja neviem, ja fakt neviem. Dobre, musíme otvárať. Ideme. 3, 2, 1. Fúha, kámo, ja sa tak strašne bojím. Ja taky, kámo. Dobre, že máme otvorené dvere, takže vieme, kde sme boli a kde sme ešte neboli. A tady, dveře, tu tam. Ale tady je nula, nebo O. To je O. Dobre, tu mám zase muchy. Tu mám juice, kebyže chceš. Poď zobrať, tu. To smia. Jo, mám halucinace. Fuj, mám halucinace, počkej, potřebuji se napít, najíst, všechno možný. Ja si vyšiel hneď doľava. A tu je zase O. Kamo, neboli sme tu? Tam si nebarno, jako vypadá to tak. Alebo že my sme zomreli, vieš, takže nás to ako tak vrátilo zase naspäť, chápeš? Čo je? Ty si ma sa... Nevydalo. Škoda. No takže OPKL. Alebo to je 0? Kámo, vidím toho veľkého, padaj do nekých dverí. Kam padá? Sakra, toto je... Musíš bojovať. Hej, som mŕtvý, utekaj. Dobrý, já žiju. Tak jo, ale stejně se tam musím vydat zpátky, že jo? Áno, inú možnosť nemáš. Takže tak, hele, dobrý, už tady není. To seš ja. Ne, nejseš, co zkoušíš? To myslím, že ťa vyšli.
Hej, jak to mě viděl takhle rychle? Nemám šajn. Dobre, skús použiť, že 1, 7, 5, 6, 4. OK, 1, 7, 5, 6 a 4, Uka, pojď. A let's go! Jo, kámo, otevřeli jsme to. Počkej, to je taková tma, kámo, rozsvít. Totálna. Fuj, tady to je nechutný. Počkej, tu sú nejaké detektory. Find the exit. Zober si ten detektor. OK, dobře. A co? Jak se to používá vůbec? Ja neviem, podľa mňa teplota. To sú freóny, to sú americké, vieš? Jo. A budeme sa hrať na teplo, zima, alebo také niečo. A teď ale co potřebujeme najít? Aby to teplo nebyla nějaká příšera, jako. Asi, ale on to napísal, že find the exit. OK, já hlídám teplotu. Dobre, ja mám stále 72, ale počkaj, my sa... Fuj, to sa zlako, že ty si išiel preč. Ne, jdu za tebou, hlídám teplotu. Dobre, ale mne to ani sa nemení, ani nič. Mě teda taky ne, ale tak třeba to fakt bude ta příšera. Počkaj, 140. Ajaj, já mám 78. Počkaj, ty tam máš čo? Stupide? Ne, normálně. Počkaj, pozorej na to. Ja neviem, musíme ísť tam. Tak nič. Dobre, tak poďme ešte raz. Dobre, ale vieme, že už do tej miestnosti nemáme ísť. No to je pravda. Ale toto je strašný labyrint ináč. No je, no. Počkaj, skúsme sa rozdeliť. Že tu nás nič nenaháňa, tak skúsme sa rozdeliť a možno, že každý nájdeme svoju cestu, potom sa niekde stretneme. A jsi si jistý, jo, že tady po nás nic nejde? Já totiž nevím. Ja mám taký pocit, že nepojde tu nič. OK, no, tak jo, když myslíš. Mám dveře, haha. To fakt? Ne, to jsou zase oni, fuj. Ja to boli zase hente? Aha, dobre. Jo. Kámo, a možno, že ich máme nejako podpáliť alebo niečo. Tady nějaká temná místnost. Co to je? Běž tam. Ale ja vždy idem takto zadkom. No, to je dobrý nápad. Dobre, ale tu nič není, všetko som pomačkal, nič tam není. Ale jako přihořívá u nich teda upřímně. Když jsme byli u nich, tak to bylo... Podľa mňa niečo s nimi máme urobiť, ale vieš, že som si čupol, že prejdem takto a nepustilo ma to. Co? Pomoc! Co to je? Něco unáší! Kde si? To unáší, pomoc! Kde si? Bacha! Mě to uneslo, kámo! Čo ťa uneslo? Vidím to! Kámo, to išlo, on to teraz preletelo, ty kokos, ja mám husí kožu, kámo. Ježiši Kriste. Aj mňa to unieslo, ono ma to uniesli. To nemyslíš, to sa nemohlo stať. Poď za mňou. Jo, běžím. Dobre. Pozor. Toto musíme otvárať a tú buku by to malo zabíjať. Tak som to prečítal na internete teraz. OK, dobře. Mám tu ďalšiu. Počkaj, what happened? Dobre. Áno, to je book spray. Pozor, utekaj! Kámo, ty si tuto čo v dverách? Ježiš, tu sú zase oni. Ježiši Kriste. Ono ma to zabije. Ale však som to zatvoril. Ja som to zatvoril. A to je máme nahnat jako do tohohle? Nebo otevřít všechny? Ja neviem, on slúži na to, aby... Aj! Leďo to čaplo? Jo. Ty kokos, ale to je riadne veľké. Dobre. Aha, takhle máš. Už to... Áno, oni spia na stene. Dobre, takže poďme ďalej. Dobre, tu sme ešte neboli, že? Jo, nebyli. Tyjo, co to je? To je něco novýho. Ok, tak vyřeš to za mě. Dobre. Ožít a ještě tam je mucha, vidíš ju? Ona tam spí. Mucha, či čo to je? No, sršej, nebo je to takový. Tu sú nejaké dvere, myslíš, že toto bude ono? No. Ne. Ale pozri sa, zasekla sa tam. Pecka. Neviem, či vôbec idem dobre, ale teraz na mňa vyskočí táto mucha, nie, niekde tu. No. Mám checkpoint. Nice. To bol tak tesné, kámo. Fú. Na mě unesla, OK. Tak jo. Ty kokos, dobre.
Ty si mrtvý? Jo, já jsem umřel. Nevadí, já to zkusím dohrať. Hej, vůbec pořád umírá. Kámo, tam je ďalšia. Kámo! Ježišpeléro, dobre. Yes! Exit! Exit! Let's go, sloboda! Ten byl přeci ten nakonec.